nshuro ya mbere muri East Africa ikinwa ku nshuro 27 u Rwanda rugiye kwakira igikombe. U Rwanda rugiye kwakira igikombe cya Afrika, ni igikombe u Rwanda rurimo rategura cyane. Ngira ngo amakipe ya mbere hageze hano mu Rwanda na amakipe ya Gabon na Cameroon. U Rwanda rwakinnye na Cameroon rayitsinda ariko rutsindwa na Gabon umukino wa mbere. Ejo bundi Gabon yongeye itsinda u Rwanda umukino wa kabiri. Rubereka nyine ko ari byinshi cyane byo gukosora. Hanyuma ikindi kitezwe cyane Rigoga nuko uyu munsi kuri uyu wa mbere nibwo amakipe menshi cyane ari buhagere. Ikipe yaraye ihageze ni ikipe ya Algeria yamaze kuhagera tayari. Andi makipe menshi cyane araza kuri uyu wa mbere. Si ibyo gusa kuko president wa CAB, President wa Confederation Africaine de Handball yarayigeze mu Rwanda. Nawe nimugoroba yakiriwe cyane na President wa Ferwahand bwana Alfred Twahirwa. Yego Mansour Dr. Ahmed Mansour. Hanyuma bakaba bamaze kuhagera. Ubwo rero birumvikana imyiteguro irarimbanyije. Ikipe y'igihugu irimo irakora imyitozo na nimugoroba bari mu myitozo. Narayemba bonye muri Petit Stade barimo barakora imyitozo rwose bashishikaye cyane. Gabon ngo challenge bereka ko hari ibyuho byinshi cyane bafite ku buryo nyine barimo baragereza kurwana nabyo. Icyo bashize imbere no kurwana no ku buryo basohoka mu itsinda, ibindi bakazabirebaho nyuma. Ni imikino ibikomeye cyane. Igikombe cya Afrika birumvikana amakipe 16 amenshi arahagera uyu munsi. Algeria, Cameroon na Gabon zirahari ndetse n'u Rwanda. Ubwo izindi kipe 12 zirategerejwe, imyitozo ikomeza. Hanyuma birumvikana amakipe ategerejwe nayo. Hanyuma no kumyiteguro no gukora ibya nyuma kuko kuwa gatatu igikombe cya Afrika kigomba gutangira hano muri BK Arena nijoro kuwa gatatu nimugoroba. Abantu bazajya no kureba ibirori bifungura irushanwa kuko urabizi ko mukino uzahuza u Rwanda na Zimbabwe bari kumwe mu itsinda. Niyo bazakina umukino wa mbere. Ni no mukino ku ruhande rw'u Rwanda bifuza gutsinda kugira ngo ko n'itsinda bari kumwe na Algeria barifuza no gutsinda uriya mukino kugira ngo batsinde na Nigeria babone itike ibasohora mu itsinda. Gusa tuganira n'umunyamabanga Pascal yaratubwiye ati abajants bose bari i Kigali bamaze kwitabira irushanwa inshuro nyinshi. U Rwanda n'ubwa kabiri rwitabira igikombe cya Afrika. Ati twe turi kurwana nibura no gusohoka tukazaba ba gatanu kugira ngo tubone itike yo kujya mu gikombe cy'isi. Yego ariko kucyegukana oya ntagare jyano za Misiri zimaze kwitabira ibikombe 27. Rumva ni ibintu bikomeye cyane. Ni byiza cyane ku ikipe y'u Rwanda. Ikiza bakoze nuko bafite umutoza w'Umunyatuniziya ufite experience. Ubona ko ejo bundi uraganira n'abatoza bahoze bafite ikipe y'igihugu nabo ubwabo baremera bakavuga bati hari ibintu byinshi uyu mutoza aturusha turimo turamwigiraho. Ngo abatoza barasanzwe batoza ikipe y'igihugu na abatoza basanzwe batoza amakipe yo mu Rwanda APR na Police, ariko baremera neza cyane ko umutoza wari uyu munsi ari umutoza kuri kariba yo hejuru ku buryo arimo arazamura urwego rw'abakinnyi n'urwego rw'imikinire ndetse n'urwego rw'abatoza bamwungirije.